Okey geng, dalam video kali ni saya akan tunjuk kat korang kenapa anchor primer surfacer grey tak perlu gosok geng. Lepas sembuh korang tak payah gosok. Sebab apa? Sebab kebanyakan jenama dekat luar sana geng, dia akan keluar berpasir macam ni geng. Okey. Dia akan keluar berpasir. Dia punya surfacer grey dia akan keluar pasir. Sebab tu kena gosok lagi sekali baru naik color geng. Okey. Tapi anchor punya dia tak macam tu. Anchor punya tak macam tu geng. Korang boleh nampak sini dia punya keluar macam mana? Smooth, halus. Ni yang saya maksudkan tu. Korang tak payah pening-pening habiskan tenaga sebab dia tak berpasir geng. Dia tak berpasir. Alright. Oi, mantap ni. Macam ni lah baru primer. Okey, macam ni baru primer. Kalau ada orang cakap primer gosok lepas tu jadi kilat lah apalah, yang tu semua outer geng. Yang tu semua tak betul. Sebab primer surfacer pertama. Okey, so korang gosok ke korang polish ke apa, dia tak ada efek apa-apa untuk finishing geng. Okey. Nak kilat kenalah pakai clear. Alright.